Assalamualaikum gang. Selamat malam. Okay, so untuk backtest series kali ni Bampin nak tekankan confirmation. Okay, so biasanya Bampin punya setup, Bampin akan ada 3 benda. First kali, market structure. Okay, nombor 2, SNR atau bumbung lantai. Nombor 3, confirmation. Okay, so hari ni kita akan fokus confirmation. So untuk confirmation, dia kena jadi dekat bahagian SNR. Okay, so untuk malam ni kita fokus 2 ni je dulu. Okay, nanti next backtest series kita akan gabungkan semua sekali, market structure, SNR dengan confirmation. Alright, so first kali bila nak tunggu confirmation, kita kena tunggu dia dekat dalam SNR. Alright, so SNR contoh macam ni. First kali nanti kalau korang nak hantar backtest, korang tarik dulu zone daily. Okay, ni bumbung daily. Alright, and then turun dekat H4. Tengok H4. Okay, H4 dekat atas ni dia tak ada apa. Okay, dia tak ada apa sini. So contoh H1. Alright, korang cari breakout cell. So dekat mana breakout cell? So yang Bampin nampak dekat atas ni. Okay, kita buat slow-slow dulu. So tadi daily korang dah screenshot satu. So bila dekat sini korang screenshot kan dia punya bumbung. Okay, so korang tunjuk arrow dekat mana candle yang breakout. So kalau korang tengok dekat atas ni kan, okay, breakout buy, dia sell sini. So dia retrace, sini zone entry. Alright, so nanti bila korang buat backtest, buka daily. Okay, screenshot satu. Then buka dekat H1. Dekat H1 ni tunjuk candle mana yang dia breakout. Sebab Bampin nak biasakan mata korang tengok dia punya confirmation. Okay, yang ni dia breakout. So tunjuk arrow sini, screenshot dekat zone entry. Okay, then save, hantar kat Bampin. Okay, lagi satu contoh kita ambil. Let's say kita pakai weekly punya time frame. SNR weekly. Ni kita tak gabung lagi tau market structure. Okay, so pergi H4. Okay, so kalau korang nampak dekat sini, kejap. Okay, ini dekat sini. So H4 ni korang screenshot. Tunjuk dekat candle mana korang punya confirmation. So confirmation dia yang ni, candle ni, dia breakout ni, nampak? Okay, so screenshot, hantar kat Bampin. Mark 2 je dia punya SNR, price dah sampai, dia bagi confirmation. Okay, alright guys, hopefully membantu. And then next backtest series kita akan fokus combinekan semua pula. Alright, so Bampin bagi satu-satu ni sebab korang senang nak faham nanti kan. So bila ada step by step, at the end nanti korang senang nak combinekan semua jadi satu sistem. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya ke, ada yang tak faham ke, just PM Bampin. Alright, thank you guys. Assalamualaikum.